ushobora kubura umwe mu bibazo uburyo YouTube yinjiriza abayikoresha bashyiraho ibihangano byabo umunsi ku munsi, nyamara ntubasha kuvumbura akayabo binjiza bitewe nuko wowe ngewe na kanaka twarebye cyangwa se twabashije gukurikirana ibihangano bashyize kuri uru rubuga. Reka tukumara amatsiko by'umwihariko wowe wibaza umusaruro YouTube channel yitwa ASSIA FILMS y'umukinnyi wa filime wabigize umwuga bita MUTONI Assia, inyuzwaho filime y'uruhererekane twamenyereye ku izina rya Gatarina, maze turebere hamwe akayabo mu madolari no mu manyarwanda uru rubuga rubasha kwinjiza nkuko tubikesha urubuga rwa socialblade.com. Ngwaye ikaze nanone inshuti muvandimwe Meta TV. Mbere yuko dukomeza ariko ndagusabye ngo nimba uri mushya banza ukore subscribe ubundi kandi kunzogera kugira ngo tujye tubasha kwigumanira. Ndagushimiye cyane. Ngwaye ikaze nanone YouTube channel ASSIA FILMS tumenyereye kwinyuzwaho filime y'uruhererekane yitwa Gatarina. Turareba ku munsi yinjiza abasubscriber bangahe, turebere hamwe video views igira ku munsi, turebere hamwe n'umusaruro cyangwa se amadolari YouTube channel ishobora kwinjiriza nyirayo ku munsi. Turareba ndetse no mu cyumweru no mu kwezi, hanyuma tuze kureba estimated in annual earnings cyangwa se ikigereranyo socialblade.com itwereka ko uyu muntu cyangwa nyiri yicana ashobora kwinjiza mu gihe cy'umwaka. Ndagushimiye cyane, ntucikwe tugerane ku musozo. Iyi ASSIA FILMS urubuga rwa socialblade tukwereka ko nibuza buri munsi ashobora kugira abasubscriber bashya bangana n'127, naho video views adashobora kujya munsi nibuza ku munsi zingana n'17293, naho amafaranga ashobora kwinjiza ku munsi mu madolari ni hagati y'amadolari 4 n'amadolari 69 cyangwa sangana n'ibihumbi 3900 kugera ku bihumbi 67275 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu cyumweru iyi ASSIA FILMS ishobora kwinjiza nibuza abasubscriber bashya 889, ishobora kuba yagize video views zitari munsi y'ibihumbi 12121 na 51, ishobora kandi kwinjiza amafaranga atari munsi y'amadolari 30 n'amadolari 488 mu gihe cy'icyumweru. Ibi ni ukuvuga ko mu cyumweru tushyize mu manyarwanda ishobora kwinjiza hagati y'ibihumbi 29,250 n'ibihumbi 471,900 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho mu gihe cy'ukwezi iyi ASSIA FILMS cyangwa se YouTube channel batugaragariza ko idashobora kujya munsi y'abasubscriber bashya bangana n'ibihumbi 3,800. Naho kubijyanye na video views yinjize mu gihe cy'ukwezi, socialblade twereka ko urubuga rudashobora kujya munsi nibuza y'ibihumbi 518,764 nka video views. Ibi kandi batwereka ko mu gihe nibuza cy'ukwezi iyi YouTube channel ishobora kwinjiza hagati y'amadolari 130 n'amadolari 2,100. Iyo tushyize mu manyarwanda tubona ko idashobora kwinjiza mu gihe cy'ukwezi munsi y'ibihumbi 126,750 na miliyoni 2,047,500. Ndaje turebere hamwe noneho mu gihe cy'umwaka estimation socialblade tugaragariza ko YouTube channel ishobora kwinjiza. YouTube channel ASSIA FILMS socialblade dukesha izi statistics ratwereka ko nibuza mu gihe cy'umwaka
ASSIA Films idashobora kujya munsi y'amadolari 1,600 n'amadolari 24,900. ni ukuvuga ko nibuza mu gihe cy'umwaka ishobora kwinjiza amafaranga ari hagati ya miliyoni 1,560 by'amanyarwanda na miliyoni 24,277 n'amafaranga 500 y'u Rwanda. Izi statisitike tuzerekwa n'urubuga rwa socialblade.com, ni izigaragaza nibura ingengo cyangwa se imibare runaka nyiri iyi channel adashobora kujya munsi haba kwinjizwa. Twarebeye hamwe abasubscriber, turebera hamwe video views, ndetse turebera hamwe akayabo mu madolari YouTube channel idashobora kujya munsi. Ndagushimiye cyane wowe nimba ushize amatsiko ubitwereke muri comment, ariko nimba hari iyindi YouTube channel wifuza ko twakurebera uburyo yinjiza ntuweme kubitwereka muri comment, kandi ntusige udakoze subscribe kugira ngo n'ubutaha ujye ubasha kubona byinshi tukugezaho. Imana ikurinde naho ubutaha.